Da, ovo je deo tačno. Momentom. Iako nima da snima. Majka naša školska, školska sreća, brane. Mislim da je 8. I vlasta 50. Tako ne. Nekada mora pravilno kopirati šut. Da mislim. Skinuš kruje. Skoro smo se te. Ali dobro znamo kako je tek Probala sam rakicu 33 godine. To nešto možda biti. Sad evo nam ga zdraviče. Ovo vreme se ne sviđava. I u Milana Torres. 30 godina. Bile odvoz. Internet, dobro, znam. IPTV i fiksni telefon i mobil. Ja, što ti lepo majica. Napravite malo prostor vi reporteri. Napravite malo prostor da možda dišem. Ja se izvinjavam, ali mora tako. Čekajte mene. Je Bog naš svakda sada i sve vekove. Vekova. Amin. Svjati Bože, svjati, krepki, svjati, besmrtni pomij nas. Svjati Bože, svjati, krepki, svjati, besmrtni pomij nas. Svjati Bože, svjati, krepki, svjati, besmrtni pomij nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatome Duhu i ninja i prisnu u vijek i vijekova. Amin. Presta Trajice pomij nas, Gospode, očisti grehi naši, Vladiko, prosti bezakonja naša.
Svjati posveti se nemoći naše imena da Tvoje radi. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svjatom Duhu i ninje i prisno i o vijeki vjekova. Amin. Oče naši, že jesi na nebesi, da svjati siba Tvoje, da pride carstve Tvoje, da bude Tvoja jako na nebesi i na zemlji. Neb naš nas uči dažom, nesi ostavi nam dolgi naša, jako že mi ostavim dužnikom našim. I ne vidi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Jako Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjatago Duha, ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Božestvenoj blagodatiju prosjeti se i po smrti pokazuješ im svjetlo žitija Tvojego. Istočaješ i pomiro blagohanija. Pritekajoš i krasje može Tvojih i ljudi Tvoja nastavili jesi. Svijetu Bogu razumija, Simeone Oče naš, Hrista Boga moli, darovati nam veliju milost. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode, Ti sve reči svoje savršeno naredio zemlji da proizvodi raznose plodove za upotrebu i hranu našu. Svjati Mučenici, že dobre stradalčestvo vaše i vjenčaše sja, molite jako Gospodu pomilovati sja dušam našim. Slava Tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalom, učenikom radovanije, i že propovjed Trojica jedino sušnaja, Isaije likuj djeva i djevočreje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, postokim ja jemu, jego že veličajuše djevo, Simeona milotočivog milostive, očisti množestva sogrešeni naši. I ninje i prisno i vo vijeki vjekova amin. Molitvami Bogorodici milostive, očisti množestva sogrešeni naši. Pomiluj nas Bože po velice milosti Tvoje i po množestvu šedro Tvojih očisti bezakonija naša. Nez blagodat Svjatago Duha nas obra, i svi zemše kres svoj blagovolje. Blagosloven gradi vojnja Gospodnje, osanamo višnji. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svoje, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se
molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosvećenog arhijereja našeg Ignatija i za svu braću i za sve prisutne. Draga braćo i sestre, neka vam je svetna slava danas i neka Gospod bude milostiv u ovim molitvama u kome prinesoste ono što nam je Gospod i dao, hleb i žito i vino, pokazujući time da Srbija, eto, i danas pod okupacijom, nažalost, što se tiče Kraljevine Srbije, slavi slavu Svetu Simeona Mirotočivog. Daj Bože da bude to drugačije, možda narednih godina, ali možda se ja i varam, čini mi se da oni koji su oterali kralja ne mogu da ga vrate, a to je bilo sve pod uplivom, dakle, stranih sila. Bitno je bilo da se skloni kralj, Dražu će da pobede i tako je nastala, i tako smo došli ovdje 70 godina dokle jesmo danas. Ali mi kao Srbi, kao pravoslavci, kao hrišćani danas se radujemo, jer ovo je slava svih nas i svi oni koji nisu, dakle, mogli ni da prisustvuju. Neka Gospod blagoslovi vas, vaše porodice, na mnogo godina da ste mi živi i zdravi. Amin. Amin. Mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta, mnoga ja ljeta. Bože pravde ti što spase od propasti dosad nas, čuj od sad naše glase i od sad nam budi spas. Moćnom rukom vodi brani budućnosti srpske brod. Bože spasi, Bože hrani srpskog kralja, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani srpskog kralja, srpski rod. Složi srpsku braću dragu, na svahdičan slavan rad. Sloga biće poraz vragu, a najjači srpsku grad. Nek na srpskoj blista grani bratske sloge zlatan plod. Bože spasi, Bože hrani srpskog kralja, srpski rod. Bože spasi, Bože hrani srpskog kralja, srpski rod. Iz mračnoga sinu groba srpske krune novi sjaj. Nastalo je novo doba, novu sreću Bože daj. Kraljevinu srpsku brani, pet vekovne borbe plod. Bože spasi, Bože brani, moliti se srpski rod. Bože spasi, Bože brani, moliti se sav naš rod. Sretna slava. Kao najstariji sveštenik
u našem namesništvu ovde, a možda i među najstarijim sveštenicima u eparhiji Braničevskoj. Hteo sam da vas sve pozdravim i da čestitam krsnu slavu. Drago mi je što sam u 81. godini svog života dočekao i ovaj radostan trenutak da se svi zajedno okupimo, ne gledajući kojoj partiji pripada, kojoj stranci. Svi mi pripadamo ovde jednoj istoj stranci, Svetoj pravoslavnoj crkvi, u kojoj smo mi kršteni, u koju verujemo, u koju slavimo. Meni je drago što vidim ovde mnogo mladog sveta, pogotovo ove mladiće, možda 90% ja sam krstio i hvala Bogu, eto, u onim teškim trenucima kad je bilo, ja i otac Raka, mi smo odlazili na Ravnu Goru, mnogi su nas osuđivali. Ja sam skoro htio da imam i neke sekvencije protiv sebe, zato što sam kao namestnik onda dočekao Draškovića, ali u redu, sve to prošlo vreme i meni je drago što vas vidim ovako okupljene mlade, čile i daj Bože da vi dočekate duboku starost kao ja. Sad skoro sam napunio 80 godina i drago mi je da sam dočekao ovaj trenutak. Sve vas radosno pozdravljam, želim vam dug život, zdravlje, sreću vama, vašoj porodici, da se u bratstvu i slozi okupljate i sakupljate u ime naše krune, u našeg srpstva i u ime naše Svete pravoslavne crkve. Neka ste živi, zdravi, da nosite blagoslov i neka vam je sretna slava. Šta da vam kažem, već su oci rekli šta treba, mogu samo da vam se zahvalim što ste došli, da proslavimo ovaj dan i da verujemo da će jednog dana da ga slavimo sa kraljem zajedno. Daj Bože! Boje usto, Bože usto! Živeo kralj Aleksandar Karađorđević! Živeo! I svi ostali. Dame i gospodo, uvaženi gosti, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, prijatelji i članovi Udruženja monarhista Srbije, dobro nam došli. Zadovoljstvo nam je što ste se u ovolikom broju odazvali da vašim prisustvom uveličate slavu Udruženja monarhista Srbije, čiji je kolačar gospodin Dragiša Milošević. Obzirom da je ovo prva godina obeležavanja slave našeg udruženja, od kada je pod patronatom njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira Karađorđevića, želimo da vam se obratimo i što je najkraće moguće kažemo nešto o udruženju. Na današnji dan, 2009. godine, na inicijativu nekolicine ljudi formirana je prva nestranačka i nevladina monarhistička organizacija u Svilajncu, koja je bila u sastavu Udruženja Kraljevina Srbija, a za predsjednika je izabran Dušan Lazarević. Posle nepune 3 godine uspešnog rada, na osnovu čega je odbor u Svilajncu dobio i priznanje na Belom dvoru 2010. godine, velika većina članstva se osamostaljuje i formira Udruženje monarhista Svilajnac, da bi 2012. godine na predlog njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira Karađorđevića promenili naziv u Udruženje monarhista Srbije i kao takvo 2013. godine dobija patronat princa Vladimira Karađorđevića. Između ostalih, među osnivačima udruženja su potomci vojvode Stevana Sinđelića, Dimitrija Katića, Vukašina Petrovića i počasni građanin Svilajnca Nikola Pantić. Trenutno sedište Udruženja za Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru je u Svilajncu, a predsjednik udruženja je Dušan Lazarević. Uprkos svim problemima koje sa sobom nosi jedna organizacija, mi se možemo pohvaliti uspešnim radom i raznim akcijama kako sportskog, tako i humanitarnog karaktera, kao i aktivnostima vezanim
za promociju ideje parlamentarne monarhije, kao i zavidnim brojem članova, kako u Svilajncu, tako i širom Srbije. Imajući u vidu navedene činjenice, kao i to da veliki broj ljudi u Srbiji podržava ideju monarhije, kao i zauzimanje prijateljskog stava, čak i prema neistomišljenicima, što je rezultiralo zadovoljavajućom popularnošću udruženja monarhista u Svilajncu, kao i dobrim odnosima sa svim institucijama i gotovo svim političkim strankama u Svilajncu. Obzirom da udruženje deluje pod patronatom princa Vladimira Karađorđevića, ovde odmah treba naglasiti to da udruženje ne funkcioniše u suprotno i u konfliktu sa drugim organizacijama sličnog tipa, koje su pod patronatom njegovog kraljevskog visočanstva Aleksandra II. Karađorđevića, što dokazuje i naša više nego bliska saradnja sa Saborom monarhista koji okuplja gotovo sve lokalne i regionalne monarhističke organizacije. Takođe, i saradnja sa Ravnogorskim pokretom sa sedištem u Topoli, što dokazuje i njihovo današnje prisustvo i veliki broj zajedničkih aktivnosti, a jedna od poslednjih je slava Sabora monarhista Srbije u Aranđelovcu, gde je naše udruženje imalo ulogu domaćina ispred 400 prisutnih članova Sabora i Ravnogorskog pokreta, a Nikola Pantić je bio kolačar. Pored redovnih aktivnosti, jedan od zadataka udruženja monarhista iz Svilajnca je i organizacija poseta njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira i princeze Brigite prilikom njihovih dolaska u Srbiju, koje sprovodimo u saradnji sa Ravnogorskim pokretom, kao i lokalnim monarhističkim organizacijama u mestu koje posećujemo. Posete princa Vladimira smatramo vrlo značajnim za promociju kako ideje parlamentarne monarhije, tako i same porodice Karađorđević. Činjenicom da je trenutno sedište udruženja monarhista Srbije upravo u Svilajncu, svi mi Resavci, bez obzira na ideološko opredeljenje, treba da se ponosimo i da nam služi na čast. Svakako, ceo Resavski kraj će u narednom periodu, ako nikako drugačije, bar na turističkom planu, imati korist uz nesebičnu pomoć princa Vladimira, kao i humanitarne pomoći preko fondacije Majka i dete, čiji je predsednik i osnivač supruga princa Vladimira, princeza Brigita, kao i ostalih članova porodice Karađorđević, koji su u svojim krugovima prilično uticajni. Neke od osnovnih ideja udruženja jesu širenje ideje ustavne parlamentarne monarhije, zasnovane na demokratskim principima evropskih monarhija, kao i tradicije monarhizma u Srbiji, a na čelu sa dinastijom Karađorđević. Uspostavljanje veze sa kancelarijom njegovog kraljevskog visočanstva, prestolonaslednika Aleksandra II. Karađorđevića i ostalim dinastijama u svetu. Saradnja sa drugim društvenim organizacijama u lokalnoj zajednici. Uspostavljanje saradnje sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Organizovanje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima stručne skupove, seminare, tribine, izložbe, promocije, prezentacije, savetovanja, humanitarne manifestacije i druge oblike usavršavanja i edukovanja u svim oblastima. Saradnja sa univerzitetima, školama, preduzećima, institutima, fondovima i fondacijama u zemlji i inostranstvu koje imaju iste ili slične ciljeve.
uspostavljanje saradnje sa monarhističkim pokretima u dijaspori koje teže ka istom cilju uspostavljanje monarhije u matici, saradnja sa sredstvima javnog informisanja, organizovanje i sprovođenje humanitarnih akcija za ugrožene porodice i pojedince, zaštita i poboljšanje kvaliteta životne sredine, razvijanje svesti i zaštiti ekoloških i ljudskih prava uopšte, razvoj i unapređenje sportske rekreacije, sporta za sve i da svojim delovanjem doprinosi promociji fizičke aktivnosti, borba protiv diskriminacije u svim sferama društva. Na putu do realizacije tog cilja, udruženje je učestvovalo u brojnim aktivnostima, kao što su ostvaranje aktivnih kontakata sa porodicom Karađorđević, kao i dobijanje patronata njegovog kraljevskog visočanstva princa Vladimira Karađorđevića. Brojne sportske aktivnosti i pomaganje mladim ljudima u učestvovanju na raznim sportskim takmičenjima. Planiranje i realizacija humanitarnih akcija, akcija zaštite životne sredine i brojnih drugih akcija. Negovanje tradicije, obeležavanje različitih bitnih istorijskih datuma, učestvovanje u brojnim manifestacijama, kontakt sa mnogobrojnim bratskim udruženjima i pokretima. U daljem radu, udruženje će nastaviti sa širenjem ideje ustavne parlamentarne monarhije kroz planiranje i učestvovanje u brojnim projektima i manifestacijama. Živeo kralj! Živeo kralj! Poštovane dame i gospodo, časni oci, uvaženi gosti, dobrodošli na slavu monarhista Srbije, da zajedno radost podelimo i Svetoga Simeona proslavimo. Da slavimo onog koji je svojim potomstvom dao naše mnoge careve, kraljeve, knezove, oni koji se boriše za ovu Srbiju, onog koji je začeo Srbiju. Da slavimo onog koji je ostavio raskoš dvora i krunu zemaljsku da bi dao život Bogu u ćelijama Hilendara kraj svog sina Svetog Save. Da slavimo i one danas i pomenemo koji pre 100 godina krenuše da brane ovu Srbiju. Da se setimo svojih pradedova sa Soluna, Čegra i Kosova. Svi naši kraljevi, carevi, naši pradedovi, Svetosavlje i pravoslavlje od nas ište da čuvamo rodnu grudu, prag kućevni i ognjište. Da budemo ljudi plemeniti, da volimo, da praštamo, da nikome ne sudimo, da se nikom ne svetimo. One koji su zalutali, da ih na put pravi vratimo. One pale da podignemo, a one koji su posrnuli da ih podržimo. I da nikad u sebi ne nosimo zavist, pakost, ljubomoru, taj otrov za samoubistvo da zauvek odbacimo. Da znamo da smo svi braća, vera mnogo, otadžbina, a Bog jedan. Stranka mnogo, a otadžbina jedna. Neka nas ljubav prema otadžbini, prema našim pradedovima, prema onima koji su stvarali u Srbiju, uvek vezuje. Kruna je uvek kruna svakog događaja, kruna jedne države, kruna jednog naroda. Poštujmo i čuvajmo tu krunu, čuvajmo svu našu prošlost, jer nije Srbija nastala pre 50 godina. Za napredak, zdravlje i sreću dižem zdravicu ovom čašom punom radosti, blagoslova, ljubavi i vina, da poželim dobro zdravlje svima, da pozdravim sve prisutne goste, da pozdravim kolačara, gospodina Miloševića, današnjega našeg domaćina, da pozdravim mudre glave naše crkve i države
i dižemo ovu čašu za mir i pravdu, za ljubav, za radost, za uspeh i srećnu slavu našu. Želim da vam žitna polja rode, u torove da se stada plode, ambari vam vazda puni bili, pa izbačuje rujno vino pili. Voće nek se kiti rodnim cvetom, naše kuće lepom, zdravom decom, da krstimo, da ženimo i da udajemo, da veselja mnogo više bude, da idemo često u svatovi i nikada više u ratove, da budemo braćo Božji ljudi, da nas prati blagoslov od Boga, zdravlje, sreća, mir, ljubav i sloga, sva Srbija da živi u slozi, dragi Bože, i ti nam pomozi. Ja vam, braćo i sestre, želim da imate mnogo jutara obasjanih suncem i neka vam svaki zrak sunca unosi radost i toplinu u duši vašoj i domovima vašim. Neka se jedre vaše životne lađe pune vetrovima mira i ljubavi, da budemo veseli i zdravi svaka nova zora kad zaplavi. Da nam život teče kao žubor vina, da nas prati Božja ljubav, radost, pesma i istina. Da se svima umnoži i uveća familija, da nam golub sa krovova guče i dečica po dvorištu trče, nek se radost do neba izvija, da nam peva naš Svilajnac i voljena sva naša Srbija, živeli za otadžbinu kralja i sve građane zemlje ove. Zemljo moja, slavno pevana, ponosi to, stojiš sred Balkana, otadžbino slavnih pradedova, sa Soluna, Čegra i Kostova. Otadžbino slavnih pradedova, sa Soluna, Čegra i Kostova. Sunce mira i ljubavi, dugovečno da nam sija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija. Tebe krase tri Morave slavne, manastiri, crkve pravoslavne, rasvetana blagorodna polja, oj Srbijo, sveta zemljo moja, rasvetana blagorodna polja, oj Srbijo, sveta zemljo moja. Sunce mira i ljubavi, dugovečno da nam sija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija. Slavit ćemo svetog Simeona, čuvat ćemo Lazarevo carstvo, čuvat ćemo plamen svetog Save, slavit ćemo naše krsne slave. Sunce mira i ljubavi, dugovečno da nam sija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva sva Srbija, da nas štiti Božja pravda, da nam peva
Ti si radi, moram